Sanibonani babukela emakhaya lelo livusela Cembe Lescalaba. Ngithi namhlanje ngivete futhi ukuthi tonke izinto zikhulunywa uSdr. Cembe uyadenda akudlala akuqanjwa emanga. Lokhu njengoba ubona ibhuku lesi sikhwama lesi sibuye manje awukunyusha sabhalwa ngesizulu kaMhlaba yalingana lesi sikhwama lesi. Sinemandla kakhulu lesikhwama lesi bona udonke ngithi chaza udentiwa la ekhaya fakazi balowo nanifunzela ngichazele futhi ngizosizela into eshuthela nibone la ekhaya lokhu kusho ukuthi le mbiphelele namabhayikhala kusho ukuthi ngakakhona ijabulisa la ekhaya ubona ukuthi ngo ayasivelana nabomake abangakhulela bayakhuleka la egameni lenhlanhla dinengeti indlela la ekhaya uma bekuthiwa ufuna kuhlula noma bekuthiwa ufuna umsebenzi uqoshiwe noma bekuthiwa ufuna bayadi abantu basetawuvela banitshele ukuthi baphile la ekhaya abanye abaninkinga emakhaya yonke into itawendeka konke lokulungile lokufanele ukuthi bakuthole abantu la ekhaya bakuthola bafuna imisebenzi abayitholi baqoshe bafuna kubuyela endzaweni bahlukene abantu babo bayagula bafuna kwelashwa bafuna imisebenzi bafuna imali bafuna ngisho nekuhlolwa noma ngabe kuthiwa kuphi uyakhona ukuthi uhlolelwe la ekhaya utshela tonke ethi ukubona ufika la ekhaya ufunela nje le nombolo ethi 76 18 30 35 utawubona amandla Dr. Cembe. Amen. Ngiyacela mawubona le video mbukele ekhaya uyisabalalise kutohlokweni kudla teqhumana ushare ulike ucommente namhlanje ngiyabusisa egameni lika Dr. Cembe Lescalaba lodume kakhulu abamaziyo ke cela ufollow ishare page lami ulandzele lamhla ngidawukhuluma nganathi tinsiti leti la ikhathi tiqabo leti uyagada ugadele imali ugadele kudlondobala ugadele ukuthola isikhundla emsebentini ugadele ukuthi umuntu wakho angakushiyi tihlukahlukene tinengi atihlali ke la kushaya khona ngumoya uma ubuka nje uyabona ukuthi okay la ngumuntu lo kusebhodleleni lelisidi akuphume call 76 18 30 35 uve kabanti ngiyakuhlolela noma ukhashane nguside call now thokoza mkhulu.